Namuan na sa urmatua, hata ni debata, nagabi pangakuli di keluarga na tininggalhon ni inang na kahulong yon. Ang surat may di Filipi sada ayat 20 sada. So ngono madidok isi ay Kristus do anguluan dia lalaba ng amatin. Ay Kristus do anguluan dia lalaba ng amatin. Ima kata itu. Dongan na niholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan dan ya doau isukun sian dongata na maragamo beda sih manang isukun sian agamo ni dongata manang na agamo ni tetanggata ya doau disukun amang. Kenapa orang Kristen sudah ditinggal oleh keluarganya karena meninggal masih sanggup bernyanyi, bersukacita. Bahkan orang tuanya sendiri meninggal masih sanggup menortor mereka. Kenapa? Ima disukun dongata sian agama dongata manang agama. Kenapa orang Kristen sanggup sudah keluarganya meninggal masih sanggup untuk bernyanyi, bahkan orang tuanya meninggal sanggup manolotor atau main ahamainang amang halusna hubay sian ayaton udok didok di Bibel nami di Filipi sada ayat 20 sada ay Kristus do hamuluhan ni kami laba ng kamatian. Kematian bagi kami tidak menakutkan. Kematian itu adalah keuntungan. Laba doi ahabis ya diron nami di sini warna binalaba dan anong rugi di sini. Dihala Kristen kamatian kan harugian ni laba doi keuntungan. Basa kabilaba margiti kamatian ido sahat hita tuhara jauh di depan margiti kamatian ido dadata sahat tu surgo sapulon dito ditay. Jadi la baru dihita halak Kristen kamatian itu dang be si habiarat day enunga ditaluhon Yesus hamatiani dang adong besorok ni hamatiani maniyok kita jalan nunggu eta pestahon ni pesta hari hamamate ni kata Yesus do pesta Paskah na di hari ini. Jadi disima kelebihan na porsia di Yesus hamatiani lah baru nung nga besonang inangon dilapong ni Tuhan nung nga sonang biluan molo pehita adong natangis dirita do natangis di sini dang be inangon natatangis apola tangis at tagbibana nung nga sa ibana dilapong ni debata ala ni holong ni rohani debata do ban na di jo inangot tu dapu asa unang be dilalaybana parsahiton nai naing niya sonang iba na dilabong ni Tuhan ni inuban na ni Joni songon na nilo ni hatang ni dibata di pesalan sarasa pronomi ayat 15 argado di rohani dibata hamamate na liya siya hamate at tau pi argado di dibata dakolan hamulot tayo. Jadi ipaingot kita marhite Filipi sada ya 20 sadaon buy pehita naking marebasi manortor ala las rohat las roha nunga saha inangon natahalong yung dilabung ni Tuhan
nunga besona gibana ido salah sona jana dileot di inangon gacang niu bolo didok hata ni debata kita ni 70 tahun do anggo umur di jolo lu bisa ni pasuk manang bonus wi jana nunga gudang dileot tu inangon bonus aung do rawe lo kawan hari jadi pasuk wi dilehon do be lu bisa 70 tahun artinya dilehon do bitiki di nangon manganea manangnya ko sude akad dokter jadi nunga be borha inangot tu labung di debata keluarga na tinggal nama boha adong do tadi tentu adong do ima akahata si pasingo ni inangot uju ingulu ima tiok kamu tugudang do boda nang dilehon di inangot tu hamu di ujung ulu ima si tiok kamu jala porsia do hita saha do inangot tu Kristus hamuluan apa mah Kristus do hamuluan inangot bahasa udok soni narajin inangot roh tu gereja anggo sona marsahi inangon pasti roh margi jala salah satu do inangon tokoh di HKP na adong di Pakaporaso tokoh pendiri di kuliah di Tuhan HKP na adong di Pakaporaso inangon masalah satu tokoh saja jadi boy hudo Kristus do hamuluan di inangon sonari kapok nama labanai ima surgo sonari 10 itu dinai jadi totong mah ingot tamu inangon marhide akka podana akka tonana uju amoli lalu mobi mah dipinopar ni inangon ima amani imen say maluma say sa pamatang yaman ipalgogoy Tuhan ima totong pajonok amang tutuhan son inangon nagabi Kristus hangolo unang mabiya amang di si taonan haru hamadeya ditaluhan ulit ditaluhan Tuhan Yesus apalagi mapaksain ko totong pagomos pangyang mo amang tutuhan songon eteni nadong di bukit tayo tung halak na margugo si partang yan bukopi si taonon yamulo dalu unang dalu amang pajonok tutuhani porsia amang pargugon di tuhani do amang manghalo akasari kalau jadi di parbohat niya inang natatahulong yon paso-paso mahamu ka pinoparna ala di patari dahamudo asa daon di rohamuna mangulahon aka adat na hobar tu parsar matuahon di iman saya di paso-paso di tablay ma paso-paso di hamu karlo mo bima di amang media saya di tablay Tuhan kasih atur di bana di juluan niya amin martanya